Subha John Pascal Pde, Vice President ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association EKHL-TWA, ulakran berkibor ka Nazareth Hospital halor ka jing jong kikali kamay banwan bu banwan pet nong pang namar kinong pahara kimsha eki ban pengyeng kali hagani ka hospital. Kibor jong kani ka hospital kilayat hu aha uni unong yalam kani ka senjuk bagajing perking kadai na kadau bakidon ki taksi ki bawan ban pengyeng kali hang ni kat bayaladi kilet syakiwe pat kijaka. Kibor jong kan Nazareth Hospital kiat hu bakim juk hang ki kali ki bawan na kabenta ki nongpang lada kidon kijaka yang kali ki balaj ni bathali. Lada ladaplut kijaka yang kali ka hospital kamla banle halor kani. Kami kalau hadirin ke jingyo jing ujar nak kalian di pajba payde bahkan jing ya yang kali taksi apa ka kampus ka hospital hadirin mengilawan kedua ya ka administrator ka Nazareth Hospital ngelayo ka jing nak kalian juga bat nak kalian jing ya sengru ngelayo stu jemut lang pak hospital nakaliang jungi kaseng ru imaham juri ki taksi ki bayang po ka hospital kampus mani apa senjar sem ka emergency purpose kada kolong ke jingyo ujor nakaliang jung pajba kajung ujor kolong ni kan amar kidon ki bawan suan ai kabam dan kidon ki bawan suan ai pisah dan teng kidon ki basuan ki kendu dari nakaliang juga hospital kimsya kan mungkin yang potang sipang ro. Ini wan hang ni apa Nazareth Hospital mentan. Ila ada wan apa kanigram hospital. Ila keren berki administration untuk apa. Tele ongi kuno ba ila ada keren berki batang-tang ni sini kum ki debat taksi ngilong kuma ngisosi kadang tang kum bangi syanyor deh dulu hospital. Ya ki lokal taksi. Apa sosi kalau batang-tang kadang ke emergency case mah sibuk mentah kebahiang juga. Ka melong kalok jonga ni ka kun jonga. Ngiwan hang ni ben drop i ben patient nang mah ngiwan i berbu iki tai tentang kidon ki caka andrei tang ban penha pas drop yo sendar la be anok te ngi kata andrei ngi kwa bala kumdu at least ngidon tang subu kakun conga ni kalok conga ngap drop iki habakan udon caka badang lain alat dengan bakan pak sipang bakan hadu bakan yo bakan bendiok rung ilok ikun juga sepok kan hadian bakal kun juga kalau juga rung sepok ngala dia penbiang pembet iki kita hadian kata tengah nak dapat kam tong lain nok siang hi tak ai lang pas sosial kalau batang-tang ya ikun apa emergency mar sendap rung ilok dan ikun juga berung sepok wat tang ngi driver ngi dia taksi teng siang ngi dia pada pribet ba kata ka ya hendrai wat taksi rung ndai ke taksi jongi ni subala taksi jong kiwai ndai bing yourself di private saya ingin yo kan one drop apa hostel ni don kam dari taksi ki bangi bela banyak mana kasi taksi jong kiwai pat ni bela ni one drop ik pesnar oh ya ki nong pang passion nong tu hostel hi ibahiang la chong bahasa la chong kumbang ong him tak nam sedang dei ketemi di ilok chonga ikmi chonga men chonga para chonga namar ngim don taksi ai ngi don tang tu taksi ni lakum do kumuru haba kadang don caka de ben ailat tinggal bekram imtad yong dei ben ailat yang gila kalkular imtad bahkan akan cap bahkan pedang ya kata ndai tangkawai kalong ba libas ngosi pa dio don kino kiba tentang ni chance ni sem kebu lakum driver taksi cukup punyang kai taksi itu berisni kamlong kan kata ndai kumla pencai no vice president ngi metat ndai lagi ngidon kitu kikat ki slip layer postal kiba dei sisa de ngidon patient tu kinong pang nang yang bahi masam cengi ya kata ki accept ki alot kan ni tiap hendak bangi keren mentat barka tu administrator ka ong ingi ba maka ka ong kalong ti ya ka tu keren bangi keren pintang ni ka ong kalong dari tentang kadon mat lebu security tentang ki kamya le mani city jeng hiru